Sengkini sini ATAA All Tripura Artist Association ni ngai sengkini odaga Khowai subdivision ni ATAA ni borok beseng Kongmas Khalaika abongkha seng bwskango corona ni bagui kabangma sini artist rok baheno tongkesebo tongjo tonislai tamni himba program create ke bahai tong ama hai khobor rok ngate sabo mase ama ngi apply tong ama hai rong si tai sini hastebo kabangma jagao no seng khobor sopayo report sopayo sini hatai kotor tai ayang raime beli yang gondasora ayang kisiro kabangma sini borok mase ama ngi apply tong bai kane kaboni bagai seng kira sek subai da mano hnai seng start khainai mairong thumani ni wanchu laika seng sakbai thango jema pir lainai tai sungno je hamjagui amsaini borok hamjagui bidi thangga borong ya go sung mairung thumai a mairung no sung mase amang nangya lai tongnai sini rangchang da unte bu song kisa suba surma ni sing ni otoda phailemi ni All Tripura Artist Association sini khoi Divisiono agin sini dong 2019 no daga subdivision khaija abono tini katal khai reform bhumika reform ngai president Noves Deborma ni khatai GS Fijen Jomatia omai ke assistant porobo omai ke te usha katal tini slide ka apato to sumo jaga Soijana plus aboni logio borok o amsani borok sini central committee to All Tripura Artist Association tamsu jabate sini 150 members sangka total ga aro division no khoi subdivision no ko man artist tomo sini member borok joto na o amsani no joto no sam khaine member no haipano borok no specially o tabu o je soijon borok no tebo staff nai tebo ojaga organizing secretary ba office secretary abo kono sini kais nai abo president secretary no kono daito sini central to santo kono sinto abo kono asa kotor abo artist no nai chikon ko mission is like party ro ni hai sinto just artist samai ro ni hai just je manti Chubalaina borong ni hamjong pirna ni bagis apni kha ATAA ni